Muhammadiyah. Nah, sekarang sholat apa lagi? Tidur apa? Sholli fardhal asr. Usalli fardhal asri. Asri. Arba'a raka'atin. Arba'a raka'atin. Mustaqbilal qiblati. Mustaqbilal qiblati. Adaan ma'muman lillahi ta'ala. Adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ya, arba'ah itu ada banyak, itu ada banyak. Yang ada bacanya Sholli fardhal asr. Usalli fardhal asri. Arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati. Arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati. Adaan ma'muman lillahi Ma'muman lillahi ta'ala. Ya, arba'ah itu ada lama itu ada panjang. Nanti tes dulu dari niat sholat zuhur sampai sholat subuh tes dulu. Berdiri tes. Ada di ada. Sholli fardhal maghribi. Usalli fardhal maghribi. Maghribi. Sholli fardhal maghribi. Usalli fardhal maghribi. ثلاث ركعات Salasa raka'atin. مستقبل القبلة Mustaqbilal qiblati. أداء مأموما لله تعالى. Adaan ma'muman lillahi ta'ala. Li ta'ala. Usalli fardhal isya'i. Arba'a raka'atin. مستقبل القبلة Mustaqbilal qiblati. أداء مأموما لله تعالى. Adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kita harus lagi ya. Usalli fardhal subhi. Sholli fardhu subhi. Usalli fardhal subhi. Subhi. Rak'ataini. Mustaqbilal qiblati. Mustaqbilal qiblati. Adaan ma'muman lillahi ta'ala. Adaan ma'muman lillahi ta'ala. Usalli fardhal jum'ati. Rak'ataini. Mustaqbilal qiblati. Mustaqbilal qiblati. Adaan ma'muman lillahi ta'ala. Adaan ma'muman lillahi ta'ala. Pak? Coba ulang ini. Salah.
تعالى أصلي فرض الصبح ركعتين مستقبل القبلة أداء مأموما لله تعالى Duduk. Apa? Duduk. Mustaqbila qiblat ada mustaqbila qiblat lillahi ta'ala salli fardat zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblat ada ma'muman lillahi ta'ala